Assalamu alaikum, zento sana zirehma za Mwenyezi Mungu na zimwendelee ni hanyonti watukufu mnuge matangazo ya Ortc. Mkonti bendo wa mengomirar na nane wa hezenti za umoja wa Afrika ubulu wa mfumtano inu hezenzia za mawasiliano ya internet inu ya mbwao vision conference. Mawakala wa hezenti wanashama warenga fumvu wabadilia na fikra jumua namna zehazi zendao harumale kungumanyolinu uhusu ya swarafa ya howade wa coronavirus. Na rishilie mwanzishi dabla iho wizara ya hezi habari zovonze na mshirikiano wa mataifa. Combadertos balioka sina différence na wanyawe parce que modern nyesa amba donc Union africaine was entame réforme institutionnelle. Réforme institutionnelle komba zozina avantage na wasi komor beaucoup plus wakati komba karaka ma représenter harna izi instance za Union africaine actuellement wasi lazimani kemba na place mor de sizanya zabaki pia zomba kema représenter wa jaunani. Au monde wa jaunani osea he covid i experience komba de rai donné harne si atruyo omsomo muhu komba lazimani kemba ru partager na wanyamo de halo wanyo wa partager na wasi ile roone effectivement leo raharna deuxième vague ikomba i touche beaucoup plus ici hanguvu wakati komba karna première vague komba alhamdulillah shindi wantu implication ya ma parti pia zor shindi kontene i pandemie na ta kara para na deganziro kana wantu wa sabade wa fariki leo komba skrubia 100 komba do fariki yo nchongwe komba quand même lazimani kemba ripartager risolliciter na wanyawe kemba pare api komba desta. Lesuala la hema chancho ya homwano ne corona likabaoni wajau harmo monano unu ilizenti za ile bara la rangi ya wanza zishinde zigabilie mbwana ya uzima hatu ya COVID-19 hamara ya saya na reshilie mwanzishi dawla ya wizara ya hezi habari zovonte. Wasi wantu meislamu nezi doa za atu alhamdulillah makbul izi doa nezi jitihadi komba derasifanya zirame ne wahane komba leogani nama partenaire mbawa tayari wajari waje waramene vaccin harna muda mshash tide hiyo tu wana equipe komba za medicali komba lazimani je zi parana ne equipe za tuhunu wajaunani ile renforcer prise en charge ya he zika de réanimation zikomba de présenter wajaunani zo ntongo komba dans peu de temps lazimani jouer zingenziani ntongo ndibo vu komba de lazimani jouer do asu yelewa mana kakla khairi ka wahano hoka mwambo mwengi ujo fanshi hao no mwambo nkoside komor hatu hunbo harno le mengu made wons des informations pendant le vaccin un vaccin komba fanshi harno le mengu si komba dezanda soni waandisa huifanya kamwe amaka wasta na tambitso komwesi na kakla vaccin komba isija i administrewa population yo vaccin komba ikubal shiha avec une certaine norme d'efficacité yo demande kubal shiha bo toujours hatu hunwa jao nezo dezo komba kubal shiha jao na harna efficacité des choses kubal origine des conditions komba za conservation na chaîne de froid de komba stoka réuni na wasi hunwa jao nani ibor kubali zije moderne vaccins za baki pia zikawa jao nani wabodo wasi huele wamba vaccini isijotsonga rienshi na chini no waduni nerfanye hazatu komba disaster. Raisi wa jamhuri endelea na ziara za hazi rangunde ya hawainu harmale siwa la mwali ili urambushiwa ni namna ihawa ya hawade wa corona iliwe makatianu ya mwali na ranzinde tarehe 11 Desemba ya bira uhonda banuri zambao wandu majana mane na mengomitano moja doa undriha no mwade ya mwali ikao 29 wa badingo ya dunia. Takdiran ikadesa ya tsano iliramuhu wa idawla ya Komor azali asumani wa mujana ujumbe wahe washuka harmweshwanza shandege shabandar salama na wao waonana na ishika ushabavu shiwanao na uwadi wa COVID-19 huno mwali madhumuni deuja uone izi hazi zifanyuwao na ishika ushiwanao na uwadi unu rangu umjo walidujalabi lila uwadi wa COVID-19 ata ilewe inu takdiran wanru 451 waisa wasikwa na libungu na wandu 24 waisa wafarikia na dunia. Amma nyakati zino wade uno uswarufu landro amana uvungu hakabisa huno mwali. Hai hawanziru ya rema huno mwali hasibabu ya wade uno
ufanya muonano ino ikawajibu hausangani sa fikra ile utawa duja langina. Harma mjowa raisi akawashia na mbwana ino ya uwana na corona harma shwa shamali. Ripara utukufu wa mlahiki rais ajarijwe hali namna rienshiu zitaambu za hulikiana na mbwana ino harma shwa shamali. Renge shabashino bila shaka rimunisha mheshimiwa ifuraha yatu ya mlahiki harma wakati mziro mardeono ikao wanruengi kasubutu wa tanga wajua hau jihirilia wajasiko na wadeono na waya subutu aja harmashi wa shamali aja ajue hali namna zindongo zino zendao inti mara handa beno mara mkini za para 7-8 waya ujahuno aje aenshi zitambukao derizenshi ile pare azirekebishe insha Allah. Babo nunge handa renge shabashino rimonishia Saidina Rais na delegasyon yahe inamna rawana na wadeono ili atarashinda ra uregeza nyuma harmashi wa shamwali. Kabla ya urenge indege hawenda harmashisi wa shanzuani, imuhuwa idaula ya Komor amakinisha ishikao shamwalishi wanona uwadi wa coronavirusi ya utianziani barnamaji ya ufanyisa machancho ile ujua aina mkazi alio na uwadi wa coronavirusi harmashisi wa shamwali yonsi pia. Barnamaji ikao ihutajia shida nyingi. Ushadidisha wajau utunduzi wa imingiliano ya hanzia za baharini, ishadidwa ile ukadzakifu hatu izivideti zingia umwali hanzia za uzama. Zena hauza nyumeni za numerike ngazifaiwe makatiano harmwe mivayonti. Le jumba la dzihiro la hombo ihonzuani lihondana na msaada wa radio numerike ya wasahilisha zihaziza hao zifanyishie namna njema tibahi zifanyishie hau haraka. Narunge melezo zaidi. Coronavirus masiwani Komor isisindindia hamrekebesheo wa utundi harumwa zizanza za ndege. Zumba za ura 9 zientiwa mikabala yonti. Wasafiri waendao na urudi harumwa ya masiwa yonti wovira harumwa ya barnameji ya hurahafu na utunda umoro wa mwilini. Warumishi wa izanza za ndege na za suha utunda mhentio wa zibarnameji zini. Aparaina haziayo ya wanadamu wa desinfecte wa kontrole temperature yao. Zini zitula nziani na madhamana wa izanza za masiwa. Ile vuki hadhari za uwanili ya uwadi. Morde halomzonao zina uwangu za hurumi lishiha. Sijivu ya mana zirasure mana evira vale desinfecte vale tingia mwono wa utsaza mtamki. Namna zini pia zistangilia na wana na wadi haumiliki hadhari na mrumilisho wazo. Rika udunga otasi habari wafanyishia harumweshi wanza shandegesha waninzuani ikawe mashartu ya kautaha ni owaseyi ya ke harumwezi wanza zandege gaste hilao hanamna njema ili wanru wajipukanishe no wade mziro wa coronavirus. Gande liao ne taarifa habari wamstehize hadhari za ujihifadhi ne corona harumweshindo shavolo washashindo wazire ngao baadhi ya wahuzaji na wahulao kwa tukaza ezibazambua kwa jodhukuru mninkano panza haruma mkonti zinunde za tanabahilo ya huwainu haruma utasi habari wafanyi wa haruma mkabala unu ni Nurdin Said na Salim Ali Ratiraka. Nusu ya wandu ranzi o wachuuzi ne maraia ngwazingarao na ize hadhari za humwano no wade wa corona hunushindwe ni shavolovolo. Shiba ya mbu wabo ilevu juu na mtanganyiho. No wandu wanungwa jihundao harimwale fijo. Haushangavu, karijao na polisi hoshindoni ili urundumwa o wandu wanu. Rijitengeleza harimwale daho la polisi li jihundao hoshindoni ili ujua esababu. Paske kasi wenji, na joshida rijeru ribaye heni malabalo emetro ribaki wake polisi ya dona. Ya wodo kande dobe liliana. Rodo zungu se shindo hata uelewe. Ezembana hizo ngari wanonizo karno josisia. Okemara mara kansivanu dizo riwahafadhi rao rezemaliza hao. Ya ukarna ujoka rezie. Shangar aminio kaya wanu walovo ngowenja anasi. Shangar jokingia akolo wananyasi ngasi presi sirende na uwafuke. Akasa rijita wakasi de hifadhi hao. Harimwaze nsananta za heshindo kosio ya maji ya ehansiwa ili owanjiao hoshindoni wa hose mihono.
Risuali ya inspektori wahe polisi yoshindoni haonesa ukaya wazitaraji ama hatampakanda baha kwa jahunda jawabu. Baha tabo mwango juu wahe polisi inu kabatsi. Rijo hanza risaidiwa haku unishindoni. Hama madeza sheli hizo kaya mana inubiro kanga resepe wandu wenshi. Wandu wa mana unishindoni. Wandu wa huzao zindu. Ula haba enzia. Ula kajaliba tike pia la meringo wa rengo hezabana. Yabori jochiliwa. Ekaru hundu msada. Waheza sheli hizo. Naneze siyo. Naneze kashine. Ijeni mdunjiyo hunu. Hawosomu hono. Haba hesheli. Nani anateste wala kamu uteste. Zosi perjo karichiliwa karichile reziparisa. Wombeyo no mhoso ezindo za moroni za mbwangazi jodo fanyishiha haina mfumbili. Ufanyishiha hambidi ya mfumbili ya vira. Ama owanrohazi wa hela meri ya moroni warionesa ya ukaya ze azma zirengwa no ya mfumbili kabil ya ziindo zivelwa zihosiwa. Wakazi wa mji wa Bwangoma mwali waroli wa msaada wa shahula nuupangia antohole na sardini ino azma yaho wanawa mji unu wa jihunda wa Faransa na maore hatafsiri ya hunga mhono wa jamazao harmo wakati mjiro unu wa coronavirus. Husaini Abdillahi ngorni komelezo zaidi. Iwakazi wa muji wa Mbwangoma wapara msanda wapangiha hamaguni ya ntohole nena bwati za sardini. Msanda watolo wane mashababi wa Mbwangoma waenshi Ufaransa nena ishamasha wa Mbwangoma walio maore. Nazino ngezingi yao harma umva wa uwana nazinza harma lipanza la uwade uhusui COVID-19 iremao harma insi makatiano. Uwade ureme hanguvu harma dunia. Donc zi komite za miji hususu ni komite ya Mbwangoma. Rihimi na ufanya chezo boneso na ufanya nrongo ikao ijoshinda ihubiri maraia manango mjomba nekango bo wade kesa swa krizilio pia be toujours ifamini yorema. Donc wabo leo rihimi hao muji pia ngo monayo wandu abantu wa komite wahimi haushinda rsaidie malaho yatu ya Mbwangoma imalaho pia kabsina sha ambabada rsaidie malaho pia ya Mbwangoma rwasaidie ishahola shina mushio nao bana insohole muyona babo donc yomru moja kaomba matu mshiwa watu karamlola mjimbano dashinda arsaidia insohole shabaha shafurahi shaiwanru wapara msanda uno yerbesheleo marahaba wana watu na iwana nyatu na iwaje mazatu haufumbato mwaufanya hauonesa amba mudzalwa ngomna muji ngomna wananya ngomna nsi yerbesheleo marahaba mengi Mwenyezi Mungu namzaidie ni zikhairi muje na misanda yangina lati ya uwade muje na neema yangina wala tsiawade mungalie muji mungalie miraya mungalie nsi deuna hanisi za yauka ino timara ya handa iwa Mbwangoma waenshi Ufaransa nena waenshi maore wajao na msanda ile uhu iwakazi wa muji wao haizo harimwa lipanza la uwade wa COVID-19 uno kakula mru ujana lahe fuvu iyo muhimu. Likameshe mapicha ya Chan Mohamed Lamin Vanrizambao COVID-19 irenge mtanza harmalesi walangazija ila pitali ya samba ikao yulazimu ila hike wawade mengo shenda imakatianu isa ishili ya wandu jana na mengo mitanu na harmalesi wala mwali zenangunga zendono kanjema habo ya kaho saidizi wa hematabibu wangu harmalesi wa la anjua ninangazija na ongo ujumo para wakazi watenkaba mbonzi ili wendeleye nembwana ya uzima hatu wade unu ulawe haruma emasiwa. Salima Amadali ngurni komelezo zaidi. Yenti imakati Nurizambao ishiliza sheisabu shawandujana wahafa hasababu yaho wade wahe coronavirus. Isabu shilo idiro halisi harima panza la mezimili wanusu wakati ikao lebakia la mwandu yenti ikaihondana na wandu mfukare wahafa harima panza la mezi mfukare harima ujimlifu wahe zisiwa. Uwade uka udziro harima shesiwa shamali ama hasababu yaho usaidizi waho imatabibu wabehwa harima shesiwa walaye haruma shesiwa shangazija na nzuani uwade ubunguza kiasi ya utosha. Iho samba umlahikiyo nguo mshashi hauka ilavimu walahiki wawade mengoshenda nawo wajihunda uharuma ye wajibu ya ulahiki wawade jana na mengo mitano. Yenamna nzima ya ujihifadhi nuwade wahe coronavirus, douste hizi azima za hansiwa ne madhama na waho ununu. Na domuhoso haini wakati ye mihono, hasabuni,
hau mru ya rumia inuiparwao gel hydroalcoolique wombano panza harumu haini bahanu wandu walio wenji shawajau na ukaza sheibambu wa haini wakati. Andeleo ni taarifa habari onesoka ilapitali ya hombo ihonzwani ihondana na msaada wa radio numeric ya waruhusu endese hanamna njema ze haziza hao tiba hizi sahalishie haupesi na rudunge emelezo zaidi wadzima na Celestina Razafiso. Zama zwasuli harma wakati wa hurumia zombozivia harma lidago la dzihiro la hombo madhamana wapara shombosha nyumeni ile hudunga dunia la izamari yenshiu ne de ishombo shini shirongolao radio numeric ijorenga mbadala wa radio ya hali dhamana unu asihakikisha muhimu wa ishombo shini twan harma wakati wa tambu aswiha morde unu riwenshiu ini radio bana wahifanya ile radio yoyo uspara kamina image kama zo image nzuri za kalite ambazizo harma izrezo wa médecin aliyo kama dangi radio atujua ikamba harma wakati ule radio ayangia mwadangi aifanya lele yafanya aspara kamina image harma telefoni ya hazizo wasuli ya umudiri wa nyumen unu harma zdwamana zini andrisa hurengeleza baadhi za zana za jumba la dzihirolini zini pia andrisa di harma mkabala wa wadi walahiki wao wahidhuriha na vahanu wana watiti watwabibulao ini de huvaha ya mauhura hurengeleza zbanara na hazizangina za hunawirisha ljumbalini treja laptali wakati mwingi wao kawana ushuru wa titi wa lazima ni mtu awaligama laptali ziushuruzo wakati mwingi zo ujerewa namna nyingine wasi vorangia vani nenda ndio risecurize rizi ya kadre rizanga linamna lazima nizurumilwa ile zipezazo zisikeza hitawa ili rispare jour rizurumilie baranya wao kawamana washama zilaptali de humjidzan tuhuka zana zangina za usaidia na huwana na uwadi wa coronavirus zisilindwa harmal jumba la dzihirolini. Uhusu mbaziwa waheze likoli hamuda hasaba mundo uziro parhani hao ya COVID-19 ya koordinasyon ya mafundi waheze likoli za nafsia ijimiza mkontia ya huwainu wakawonesa emaonia hao juma za hazma za rangesheha hao hifadhi owana nuwade wa corona na rishilie mzima mwengoni mwadhamana wa hele tengwelinu. Kaya fikirano kaya wanduwa wahuishe owana hatu ni nasiwa siwazewa hao yoti fikirami ila tabhidha mazofanyiwa mazele koli za hatu ngede sizorengwa kajafanyiwa kaza nungo kaziti nyangu ushinde wanawa wasome homalahoni sisi bumunoze nsizulona nafasi toshinda wasomesa wana malahoni ngamjoka hono kanaushina bikuli akatsindela zafanywa harmai le dujala handani sukaba ndem nduo tele ende arongo ke bala wanu na komori wasomo ngazoba ke mwenje ngazoba ke connexion ngazoba ke zonga mjoka ya kazafanyishia kanaushina zifanya wala kanaulauza wakakatujwa banunga rifanya watansundai abangenga so ngasi obligé ribaki au lindia hudunga za amri za serikali na uomba kama wabenze donc warisaidie heza jiri harumale dujela handani ngeje dofikiria le dujela vile mdunga no hatuna wizara ya hatu kao rambu wa hason tipia ka mdunga no uende na pole na ubonti na hizo sideli rakaya na sina za wizara za kavano hanga tsonga za decision tsonga uroha shabo konsekando kaze ngo izo katomujika tsudungo. Mkonti wadzimano watangazaji habari wendelea ya hawaino harumale jumba la matangazo la taifa wakaunyamilia jumwezi husuya nao na barnamaji ujuzi wenye waandalia mkonti unu wakafanya uvenufu uhusweza sababisha waliohonde haruma umondeleo wa hezi barnamaji hata umhula wakazi wa ukamiliha wabira wa njeza ntihu samahani na rudunge mele zaidi wadzima na Ikamo Ben Said. Mpango wa ujuzi ino azma ya rengwa ne Ortc ya uvenu wa ujuzi jome uliona wanazijana wa Komor heze nao uzonti. Omchendo finali ukaladhi muufanyishihe ye tarehe 11 ya Desembre. Habo ya uka wadi wa corona udanganya zibarna majizonti.
mpango wa ujuzi uakhirisha zibarnamaji za hao zinu dezavenu la harumwai majadiliano ya watangazaji wenye upanga wa mpango wataha watangazaji wawahimilie ili washinde wawasilishe yembwana yenu ikautinde rangu jereleze watangazaji harumwa wanatambu ikaudo wajiri watuka waelewa wakafikiru kazi ila alama kusudia hatu amado wakati kao wenjeza manao mandoniri karioni saukaya zitsagozinga jo hisa le 30 Desembre wenjeza mwezi wa kamili ikao wajibu hatu kariparewa na nyasi watangazaji waje wakedepo ya hatu ne maraia waweleza kaya walahu kaya wakati uwenjezi shabalanga mwekao zitongeza ikao kazijaka hataba mkataba na question technique au logistique sirika tayari upande huo shabaka wajiri ndongo zinji kwa saswa zinyafati nziro za jiri vanuti juu kwa saswa uwade kwa saswa zila mahutajukao ema kandida wakautsa hawa katukarwa nikeba wakati de atongeza uka emifumo mitano ikao ienjeza yakawenda ienjeza tomhula urenge muda mbavu mpango wa ujuzi utongeza waangalia wa televizion ya Taarifa warambushiwa ni utaalamu mbali na mbali harumwa omva wala muzika yemizino na machezo boneso hauvumbu wa hizo